Rasul sallallahu hadis alda bugo al-khati'atu idha ukhfiyat lam tadurra illa sahibha wa idha uthirat falam tughayyir adarrat bil ammati lan abumug. Xalavedin asal g'alat ila basko tanani basko habunani lam tadurra zaral habular illa sahibaha haburo chia segurugo. Co g'alat habulolgo insan co qadara pisha Dostoje gente gozaralo gila basko habunani. Fa idha udhirat amma dostov zahir habunani falam tughayyir khisi zahabi chonani to g'alat adarrat bil ammati ammal chazi zaral bu gila dostov. Ammal chazi zaral. Elfina sluatsal haldasam bichona. G'alat bikhanani to chiaste abla do habil. Asad Umar chukuna atun munahal harulo. Anche dodino ci atun munahabullo ci kakane giri wat hukunar. To shibize tsunize kolo kin abile amma khalqate zaral bugyo ci. Kakize kola dodino çay uirdulun kun radal qadi qasi. Tozu halikasi gil hazabize kola dünya Allah'ın qabgu kunalda. Guronani toza kola jalgo co Co krasavchi kalınjalgoyla koladozda atın co çöhtarım biçuna dozda munahaslıqa. Jinsa hulana cevabım dila. Jinsa hulana cevabım dila. Dol kakeze bel. Ama doz basko munahabuna indi nasıl atsal basko habura batira kularo. Kakeze ki kakularo qatib giç azabular. Basko habura jo basko tol. Dodino basko munahabura çi kakani g'ibat kol.